por ka batamay. Te parlop ka mga ka por. Nakiliang jungi. Swam stang ini ka video. Tu ay ba dadang idan hakino kinu jaka jungi. Tu ay ba ngin bo ya kata ka 1 minute silence dan ni 1 minute ini sngap jar halai jaka kum kadak ban ken mau it ya gitu ki minsim ki bakordor ki blado no hagini kisngi ha ke jaka mukro. Mặt tôi khem sang nghe tôi yên quạt yam ran điên quạt tre bắt bôi sạp thông quạt ấm sang nghe ấp chính mà yap hiang à cả chặt cả không upat cả hima ariang kentla you mau benar hari baik Ay perlu berhad ke kerteng sungai ke di Nil Motor di flight tip yang di basah mau dengan dalang ni banjab di way nong ruai. Ku minsim jonga nan yai perta. Ku minsim jonga. Way No nong ruai perlop ting don tingkat mentah beriba nil sok mo. Kal kanu golong ka burom yang aru mo. Bangan mi ka channel jong pi nomor kumbang tip. Pi ke sur jong pi kala poisa du si kenong kin surat jong kani ka rikhasi jantia jongi ke bangi iet ya te ko boleh sibon sai set milih mo ya siapa yang keren kini kau men ong ni kibriu syak bepet ya kini ma ladang ni bakla ben keren kengiat kan sa du sku bahama ni hot ka jolong briu kidan hi jing bakla te ngin long neutral bet nginum side re no norong ngin long bi hapadeng bet te long hot banjok pi jing jam ta ni jar ha beli mo ka dilong tu kan ni ta te ha ka jing snow jonga te nga ko abanong tang ka wai mo ka jing usnam ya ka jing pinjot ya ka jing tombor lada ka dei na kuno kaliang ngin beneram kan rai haba ka dei berkata lada ka kata pergi parado prasna kumba ngidang sukit kadang sudia si bordar jungi mo tingi iba sa bordar jungi lado ki musim san musim gerbang berkani kadin nakaliang so jing tombor jong kita ki brio ki papan ya kabor ki asam pulis ki wan bagi senret kita ki kuli jong ki bat mentang yu i haki news ki for kubor kanu ka jing khang jongi bana kaliang jonga hiru kum u rapper nongrai mo bat nga tharai bon na preng jong hiru ga menjur ya kani ka jing snow jonga ngi penrem jur ban penrem jur ba bakini ki brio ki bala supeniap dusman ki brio jongi ki di ban wanra hakmat jongi baru ban ngi di ban yo hiru ya ta beli ong ke justice so we fight for justice ya ka bamanta ni fight ke justice hot kade kata ke justice kade ko way ma bangin yo ma te Henry nakaliang jongaru ni ima supo bordar ko long tu hot sarkar ka persyang bahai ma persyang bakinya keren banya pen bau taulan supo bordar itu hot dong asuong ya ka sarkar ko ba kaptre stong susu teh makanat no ki ma makanat ini ben ina that ben ki susi ki mo kata ka jabe sisa na pore ma kata ka sisa ni kan ba sarkar kan tre ploy ben settle no ikini pen bahano ma baknang bagi brigi besar khap bordar itu kanang ba kini yo ay ka jing suk ya kata hi bangi ko goro khat nakal nga boy pi ban job ni mi ni ko ay ka jing suk kada kata ko ay ka jing suk hi kata ka way te long nakaliang jungaro asko ban ong ba kay ka jing jaru long hangi apo jela jungiru apo ka slong sama ka way hapet siya para mangita kada japo city kada apo slong long talong kata hate oh ki NGO kidon gini ki NGO ma ki pressure group ko ba ma ki SU par ki way bro ki way sang halang te kisang bahalang ro kiwero long kile ko bah kile ko bah bet namar ba ki kwa no bakan settle no kini ki bro khat mo ki kwa ban settle makiru ngada ihi maki bakin kwa ra kani ka violence kay ban ong ban ya show brio asro kalinti singkin te
Kada. Te kini kibriu kidi tang kiriu sim kabu. Kada. Nong kata te kajing. Kata kawai Ban dan iban guman suban ya kata rumo. Kawai ru penram jor ya kani ka jingjia samukro. Namar ba haka jing tip amna da pipai ba ka history rumo. Kamtang me ka mukro. Kadang ka history ba nadu arajar aru. Pitip na me kata. Kaladap jia ka jinglong. Ba nriungut. Iparado aparsnam jongi. Kila suyap hapo kakti jong kini kibril kiba ki khot haka news mo ki unidentified uniform personnel mo kini ki source kita naka pitep naka PTI Press Trust of India lar piwat ba but arsne men swaru kadon kata bang thong ni hot haka snong mu lu ber kapatang kaniat kilometer nakani ka jaka mukro mo arsne men swaru don we brio ba syasia dia kini pulit asam but kalau ngai ke bah lesi ke bah dan history but kani kasian kasian ke bah oh kadang sujia mentah kadai ke mentah ke bah ladep jiateng dia kuno ki berikan shit ka shit ke jing dom ke jing lut jong kesnam ba beli ke jia ini tan bordar beli ke jia suai tan bordar ke jia kami sini kata ka jing senam ya ke bejia ke balong pat mentah ko masor ka long bang ngalak badong takoi nomor ular pipet paham ya kinong rim ki bayang ini seng balang mo kiyang baik bagi kwa man kentiu ya ke jaj ben rio jongi kiyang ru haka kenong rim ba ya ka hok jongi u khasi khra nyutrap day hok manur banyu right telesi dalam kahe ka meeting kani katai ru ngakwa ban ong lada ke don gum kitu ki brio bar ki ba suyo tang ke chance mo besyolat nasurut singkian kumya pingi pendam kumya pingin ni condemn ngon ong benong ni condemn ya kum gitu ki brio namar pidai tang kiri sim kabu wali pin tho beriapat saya kani ke jingmut jongi ke bang yuon ban yang teli ban ya cakmat pi kata ka jia kum ni kalong kum no tang apa nang jongi ru ngilah sapret ladang sapret pada kan poisonu kani kalawe jongi jaka menta ba ke sur jong ka pertaigan ong ba we demand justice nam ta kini kisangut para doa para senam kibal angat hau ni ke jing senam tu ki asam polis mentah ba kerja amno ke national news bro ki cover no apa ke jing jia ka baja sulong kan berkani kada ngon bang ino kidai ki rio sim kabu ya kata but ni pendam ya pi lar pile kum kini semua pim represent ya ka jaj jongi ya kani ka jaka bangi it hadu kata Sobha wale what pen kamera nyingi sakani ki national news lara pile kum kini ni pendam juri pi bangi kwa aru ba jingsuk kanwan mo kanwan kan ni kwa hi kata mo but sakaweru lada kalong hakani kedor sumbedor kum larang kwa man wan ra kata jing teli kum nang ini teli kan habatang hapanang jongiru ya dan lupa kata jing nyatut dia jaka ban ya besio sakata ka hok ka bangi dawa mentah apa lawan pai yang sedih nomor boleh lap ya ya lah lumar no hasno ngatau but halor kata kan nong rem ko aman ban biang saisian balada ka jot kani ka sor jongi ka jaka ka bangisa pite manu bakta kata ru bre mana sabar kata mano kata ko mangama pi itu ki kong ki basong dukan ko sa sora si mauson ram kini ki brio baro ki depend menta haka tourism but kinong tourism le you ki bon ki we department tang mga kwa ben kan mau me pi rapi pet ba iki statistics hajar huwe pitep kan umur kibru ibawan kum ki turis banwan sini khatsan lak but population jungi khasi ni don try barera lai paulak te siteng nak population khasi ki turis ibawan sini balada pibo tang arspa tengkaru na we turis pile ka jingkhan na try bare su kar lai pau kelur mu brio jungi syukur te kani ka jam no mentapi kajing duna jung ki brio halor kajing wan jung ki autumn fest kajing duna jung ki brio wan sora ki yo ki hat ki so baro ki spotlut kata ko pa masuk kedi pima hoi biang kalau kum ni ma teng ini perkhat ma kum kinong rap ya ma hoi baro sistem pilar rap ma hoi baro sistem pilar jo hot matali winter ite kadi singi ba kin kamai ba ma hoi kas kani ka penai minta te ni penai winter bakin kamai bah ti hot baro sistem kila rap minta ti kidon pare kidi kiri usip kabu kade ma kade opportunistic elements pendik no ni ma pendik no tuk tak pendik ni am hoi maki ujuru kiam na habret no kade lawan ra na du na spot na kundang yo ra spot yo kade kata khang mit menta kadi ke rumah adira kade pot jur pot ke
perkhat lang kanya kiro. Perkhat le. Teng. Ya kajing dia bakal aja pima kebal. Teng mak tak isi second rian. Ada itu. Perkhat baik tak kan. Kalau sesuai dengan panah luar pertama, nomor ba piru kasih ngaruh undi kasih pak jung hinyung terap. Hendrai ladang hilong sisa kung kita pak jung hinyung terap. Baningkong do kung tip. Tu tip ya ka akor badai ka buram teh. Wong ki beri buat tip belai. Ini ya kun. Aduh bekut, hendrai ya lihat ka kali. Ile dah. Om dah kajing penjulor, nama kani kajing penjulor kajia kamu ke pintu obrea ini, pitip ya kajat benrio jongi, ya gitu ki seng halang ru ki bayang halor kanong rem ke baklain bandai kani kajat benrio jongi, ke balai ru katat ki wiki beriu ru benong ba pleng kini yang lasu tu hi. Para makir, sure. Tapi kan generation mentali di bensu tu baba, ngimdai syuk penengkam nak ti, ngada ka ika itu. Lah ada nak tang nak sentur bu kulam teh. Tang nak sentur bu kulam. Tang sentur bu kulam teh tak wei teh. Kadai kata tengah menjur, dia kata kajing ong jong pi. Sekawai rumah ko aman mo kai ba shon yang arumo, ma bengal lang aku baklah. Bani lah mo. Tele sini piru pilong wei na kita ki influencer ni. Mo. But hak kajing i junga nga ai kublai si saya pi marba pi da pensitom si sabat pi pen i yang iru. Mo. Ki pen i yang i inong pait ru ba katno ka khia shon pimdei tang influencer ba bonra entertainment enrai pidon ru kata ka jingkit kli ba khia ba nam ta kani ka jaj benreu ka bangidon influencers ku breu ki bedan khmat ki pait ba tu ali mentang ini kit lam kani ka jingkit kli namar ka voice lani ka sur jungi kaya ki breu ki kena samla khamtam bat kumbang itip bagi kena samla gidi lawai jong kari jungi ladang ila ban pen klanya gi jingmu jing berkat ya ka akor ka dustur jong ki kena samla jungi kari jungi ka ap kamang ya so jong jing job ni nu na pio kadai sisim bo wei ki lang kan bro kada long tama dalam ni teli tu teh te kum kini ki jing ja ki kim ta dang yemi do bro kan bro kini ikino ade isa ki influencer mah teli kami internet be teli kami ya. Jadi kalau orang kebaong influence teh diberi kat berpilih ya buat. Kada. Kalau orang nak teh ya buat lah. Tinggi di bendon kata kowe one voice mah. One voice be. Kowe ke sur nam ta hok. Kowe ke sur nam ta kajing persya. Ya kajing tombor, nani kajing penjot. Kata no to violence. Kata. TV dan isu menang penjok. Ate halor kata te na kowe. Nang lesa khmat tu inlom ki priu ki ba ya teli pada kajing teli ngin ra ki sur jongi kham salor kham saneng nang ba ki sur ki pada hop sisa pun poi kin poi sidu ka ladang ki ong ka human rights commission ru kan hap poi kam dei ban kut tang haka sur jong ka violence ba jah gi gisi enrai ka ei ka jah mo so mukro kai ka kes ka bajia ba sangot ki brio jongi ki yap hapo ki kuli batrang snam jong ka Assam police kadiban poi siru ka kes jong kini ki human rights commission ru but ki dai ban wanra yaki ni dai ban yo ya kata ka justice lani ka hok tang kata he but imla ban ya tho de histi rai to unite lem kan share pen i ka e ka bajia ka balong keren what you tang ba shu type ngai sen ai la bang em tho shikintin akuntin namar ladang imi da ka we ka sur nga don kajing skam jing mut ba kibor ki ba kham sa jrong tin skap sur jong tang kata hi nga ko apa mo bat kunju ro sko ban ong da fi kum kini jat no ba fi beri kini sai no ka bo ki le violence te ki pun kumar po comment section shoot type no violence hashtag no violence ta kade ta ko wite hashtag no violence kalau utama kalau trend no kata mentate ya kini thought no hashtag no violence itu kadang ya penram le gitu saya gino sum kabo tek sen ite sa kano ba pino ika kade pressure group ki NGO sa yim kwa tarmar ba kam dai kata sa dai kita gitu saya gibri ki basumi nang ni nang tiktok tak sumi su kade jong bare itu kumar itu kalau ke ege pak ke penjak buram akerman beladang ya terlilang mah nadu ki influencers nadu ki viewers nadu ki NGOs nadu ki pajba nadu ki sang long kemi nadu kadai ben one bit hadu nadu ki dong ru dai ne ki laki snong ki dorba snong ladang itali ko ka sur mod nila benra ding khong pun ki jing snio mo
ba kentien ko ang kajing teli kalong kebor ban midon kam kajing teli kan kebor mo ya tang itai kentien dia baru akibadon hayang sam ni wa ban pha ya ka well wishes jungi si yeng kisam jong pi sung phai berkhat lam nam ta kari ga jaj ban riu bat long ki ba don burom don akor ha limpi singkien ha kitien ki thliet mo mar ko bang hitip ni wan ka jaj ban riu ba ong tip riu tip bleh mo Ngiri belong kung tayo. mat ngin long kung tahi bat kumi ba nil ki ba stylish mo Jadi belong kung tayo. Ma, kani tan ka voice naman ta. Long kala long min be kadi be ijong pi ka voice of pi ma so. Okay kani na long ba nga ai platform iban job ni. okay By salat iban job ma kita sa video so ka dulu ne ba ikiwe ki topik tu teh. Hoi. Ikiwe topik tu. Hoi. Tenani syahmat. Kermen ba kinulon syuk kini gijat ma. Kinum don syuk kini gijat. Mga mapi na man tu pi nga ta kwa jing sok bat. kata de kajing Waran don kajing jing sisa ma. kadai Hoi. Ajing imbri tu idan bihi ajing bakalah ni hantai. Hoi. Henry lada para mga mapi kiwe ringis tu jumut pada am. Hmm. Long ila tang na kajing keren teh. Hmm. Keren kan solve no problem tu teh. Dai pi panan kam no ka bor vision no ka anya ka Kadai. dia. kadai Ya hap. kadai So ya. snow ban ong hang ni por ladang imut pan pen kumar mo ladang imut ladang don ru na padang jungi mo kwa pen kumar kwa ban ong tang da kendian da khtim hareng the cries of the family of the 5 killed should not be at a lesser volume than those causing the violence in our streets kabamut ban ong kasur ani ka jingyam pangnut jong ki bahayang masyam jong itu sangut kibala sa dekat no ka jingyam kasur rayam jong ki ka volume kam day banduna ban ya kitu kinong pentu marsno tang katahi te nakalian jong ate tang katahi wa ban Government no. Kalau koloi ban u chiti balik saki buat. Ya kalau koloi ban ya takil begini bu usiam no po asam ki kiru. Ki usiam ka asam lu ulak kono be ki. Kulit dadi. okay La di ban. Sim precaution mah sabar kin siat am kin ei. okay Te hoi. Dan bok makani kan ya wood kin ya settle wood kin ya panjang wood mah hoi kan de kam de sam ba basut ru. kadai Ha. Ka justice di badio but you put usam ru kin pen wood mah. Then kit bok kerwang ba kakam jong PCR kan ya wood chakmat. hoi Di NGO sebanyak wood chakmat. hoi Pat jong baro hoi kanang ba. Kini yo stang no ya kata ka kakam mah abang ile mga si daily life dungi mah. daily life Kabang katong maju rayu daily life ba sa ipat mah. De kalau kita ba hoi idam kam na baro hoi idam kam hiban wana bam hapo ka yang saya hamid bamja kami bamja hoi dan bak makan long tahu udah terus sini kong hi kanya no jai dah no jai ba Christmas pelajar kadai kata Christmas pelajar kadai kata ya perkat kan Christmas ni mah kadai ada senam Christmas kalau long onio song ni senam kut tekan long ka bakut to I bong news nam rumo pa ba kali kan learning it's a learning experience hajo kapor baki border issue ka badon ru tong ni apen settle no nomor ba kibapli mangi mentangi dang you enjoy Christmas mo sini ya kibapli sa border pat si kidang don sa ka tu jing dik mensim te te hindi man bu lam jing duai nam ta ki long yeng long sam don border jungi maklanga du menta ki don du khat artli ki disputed area laman ong mo itong inya bu ya taka jing duai namta gitu ki longi yang sam ki bidan shi gitu ki kapo jongi but kindian am shuang so is kawai rum kwa ban itu ya ka ground reality jong ka baja ya ki brio jongi sa borda kata ka account nani ka jing itu ru kam dai na kaliang jonga personally bakal alik kadai ki account na fipa ya ka bati CCTV atau isngi I don itu iba haba I parit jong I saha nigram si dei I way na ki bangat ki kuli tamba I dang don hak padang kajing sumar nigram si itu apa pait si sa border area jongi kajia ba ki pulit ki damon bandrong hapo kas nong jongi ki tani steng miru ki tan la ki mon ban pen short ki short mon ban ya kidnap orang kidnapping kes handrai kasur jong kini pat the silent majority bedan sathi kim don sur popli yo mundan masngap ingi ti ali mentang long no kasur mentang jongki kan namba kini ki area baro ki bale si hak bapli ki don hak ru ban enjoy kini Christmas season ki don hak ban enjoy kini ki don hak ban enjoy kini ki festival si prepare
Henry Kim lah. Tang perhat sepang kata ani damit kan jia yu te beri yang jong ayuan kendar tahu ubri wana sil yang bordar. Ngon pan abai ye pi di tiar bomlong. Ngon tan me pi klam nong rem eru. Pi kata tong ini bu e jing doi nam ta ki tu ki long yang long sam ki badan sha bordar. Bat ladangi pai pai ko video kan no ka ga dot not. Ba pi pai ki tu ki jing yam. Te ngako nong tay kata itu ya bu e jing doi nam ta ki tu ki long yang long sam bat jor ki bor ki badai hakno kono kamu lakadai hakno kaliang ru sobhatu ai ba ka jingsuk kan wan ling ba kini ki bordar issue ngidan nakawai ke portion to ai bangin settle no let there be peace at our borders ya halo perlok baru khat ya khoblei si hajar ngu ya kitu baru hagi bapet hadu benekut ya kani ke video de hoi di Punjab laris ka voice ni lapan ila use ya kata ka voice ni ban keren namta ka e ke jingja hapo bukro ma de hoi ni la poi ka bakut Punjab de nganget scam ba I Punjab ka jingkren ju I kampen mong yano ru nrei ikren ben fax ma ka jing shisha de na kaliang jonga ko ban ong ba ni la poi ka bakut jong ni ka video but shwa bangin pen kut I ka video ru ko abang kini jingkri last ko ini Punjab hatu Punjab kadi last fin poi hapo ka video jonga ma de pen kam last kan ke ka ba ko ban ong last haban penkut no egan ke jingkran jonga ru khoblei sibon shoi phi ba phila ailat enga mo bangandon ka channel jong phi kai ma kwa ban wanra I concluding words kalong ba ngila ban it ya ka jat penrio claim da isi pat ya itu ki bomdei ki parado prasna ali kan paralok ngin ya jam syakmat sha kapor ka bathamai but imslam rikasi imslam ka briu nyutrap tang kata kan apa de khoblei sibon Punjab dengan si kedua teh naik sampai siapa pet like semua nak jadi ke episode so nama ane ka jingkra ni walk with sok mo walk with sok ka jing ya walk with sok mo ka jing ya lam sok mo te hot jadi apa sih buku ni ke video te semua share ke ni video wat laling shop eriong upria lamen sim tipen